Ka Umchongpet Sports and Welfare Organization kalayo ban penha perda ya ka kendai cash prize knockout football tournament Arjar Arsan kejongka hakashnong wapung score East Gentia Hills District. Ya kani ka jing penha perda layo ban penha haka pratrik ubenai nomba Arjar Arsan. Hakni ka program lawan ban yashimenta do MLA ka Cleariat constituency uba germen shela u Happy Rembai ubawan hakajaka jong uba Laski Rembai u John Marson ubawan hakajaka jong uba Wailat Damishwa Siangshai u wahe shnong kashnong wapung skur uba Posling Kar kit khot jong shnong ki khon samla ki khna rangba kibawan ban sakhi hakane ka program yaka closing ceremony la penyai dauba cheerful ar dakar yaka kentien pediang layo no WS Sutong but yaka word of thanks layo no taban masan GR bare ki team ki bayele kai hakani kisngi ki kentup yaka ML11 ABFC Persha yaka SK United hakaba ka ML11 ABFC kalayo bantep Argol katba ka SK United pan kamyo bantep Thôi kena jet ball snaba pat bha ball mau wir ball ba Kermen Shila woman kamu lokal MLA Hejo Eporle wajuman kamu kabinet minister Yong keni kejenla kayong i Payu wat haperdi kejingpun kam kayong pi kamu MLA Henry dang kloy pi upelat ye por iwa koridor yang pi UM lang ciru wai ne kesni kapla kamte keni kejing lang em lang kayong pi wai mango ke kawe emensen bat kawa penkemen i hadu kate hejo e por le pediang sama pha i yo guest of honor yang i kepada pelai i ya gani ka tournament hagani ka madan bat hagani ka club yang i bat asenyi le ya gani ka sport club kepada dep register terus nem Arjar Kanyau ka Umchongpet Sport and Welfare Organization kepada yo ya ka jingtip mit na ka sorkar langba ka registration kepada dep le terus nem Arjar Kanyau bat hadu kat ni kamte hakajing lai luti yong i kam kadong langba yong kani ka ajan badan inongot paike le sna suk bagi wan paike lane open were jingnya jingjeram yong ki hawla luti ge wagani jingwan ge slogani man gole ka jingkar khu nam ta ga dong lane ga sport club bo MNI bakam jo le nam ta ka chnong ga thaw ge yong i kama wino player cricket jong uteto captain warim yong ga Team India uteto Kapil Dev ongu nalor ke jingnang jing start kami ya ke jingnang ya ke jing chai jingnang uya ite jing chai jingnang to daga wa ile ke hago pun gibenta na do football cricket hagjing ito wagan ka Umchongpet Sport Club Welfare Organization singaw suguong wakamoto yung pito ka jingitali ka long kabor lengba kani kajing itali yupi yo let's say man go yupi wa mentoy ha kata kajing pin kre yang pi ganu jing em kajing la yang pi the way tali pi na wa em pi kata United Spirit yang pi em go yupi kata dignity kasnyaw suguang chocho wa artali kini kitim na boy SKFC la kele di bhai wajib lem hosrong untuk diwarem la arho yang rengi diwarem la poa se thong hanu nu por kita tin khule waman lo tri yong ni gedong wode em lang chru banga hakam office ke yonga sa buromi uhodo kate wong wa ule bonsen ki kam yang kechnong ka thau jup kumo yanga juklam kede ni la on le di em ki kam wanga melingo hapo yang kechnong opum hap kuno yemekha hade plila hagijing maya on chenaka dap kumo ginu ki kam yang kechnong ka thau boy lai tasnya buromi pikhala kamjo khamtam ki kinten sning kinten gitu pada pediang snya bahabi ibaro te ki kam ki dang sate ki kam ki lai luti apo yong ni gedong kechnat ban apo yong ni kechnong night skemi da poi ke por wo yi kta kawi po kawi ke memorandum ki pada poi bi chei
kikam yu dang sa tin kerpat ke ji kre lang na pi nadu kikam yang ke chno ki he yang ke chno hadu ki he yang ki dong ki wo per to e bo ke ji kre lang kam ju kre ni por che ki por hadu ne ke ski bat che kmat le kre lang i yo poi che ke thong jing job yo yi pentok petni ya ke jing em kam yang ki pai ba yang ke ni ke constituency hi bro ko wi ha chwa chonga ko wi ke jing pusnyao untuk siapa per bi ki he ki basian pan map yang ka tournament yang i ko le chitom ro secretary president ki khot yang ka ko le chitom hayu plai bai plai renti ya ni ka tournament tat hadu ne ga sni yoi kam ni kamayoi e ko ble le ya ni ki khna yang ga dong yang i ki wa penbernya pen ba ki jing shat yang pi ko penyup suk neutonat i hayu emi